Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi boemong bona bo ke leng ho bona ke bo qatswileng ka tsela ikgethanga. Ere ke tla ke hopotsa momamedi hore kgwedi ena re leng ho yona ke kgwedi ya Mphalane. Kgwedi eo ka yona re buang ka dipalangwang tsa setjhaba. E seng fela dipalangwang tsa setjhaba, dipalangwang ka kakaretso. Kgwedi ena ke ya dipalangwang. Mme mamedi motle ntumelle ke tle ke re ho wena. Re le tshebeletso ya Lesedi FM re nkile monyetla ona ka jeno wa hore re tlo tseba haholwanyane ka ditshebeletso tsa tshohanyetso. Mme motsotsong wa jwale ke sebakeng sena sa Bloemfontein Fire Department. E re ke tla ke hlalose hore mosebetsi wa bona o batla o ikgetha, o bohlokwa ebile o na le diphephetso. Hona le moo ba atlehang teng ka tshebetso ya bona ka kakaretso. Ithute ka jeno tshebeletsong e ratwang tlhakisetsong ena ya mantlha ho Lesedi FM. Mamedi motle le wena mmohi wa tshebeletso ya Lesedi FM le ka jeno tjena re batla re ikgetha ka tlhakisetso e buang ka Transport Month. Lebaka la kgwedi ena ke ho hlokomedisa bapalami, basebedisi ba tsela ka maemo a dipalangwang tsa rona ka kakaretso. Fela ntlha e kgolo eo hangata re lebalang ke ho bontsha ditshebeletso tsa tshohanyetso tse etsahalang mebileng ya rona nakong eo dikotsi di bileng teng. Ha se kgale ke maoba mona kgweding yona ena ha ne batho ba fetang 43 ba ileng ba ameha kotsing e tshosang bona ba haesale province ya Limpopo. Tabena e re tshwere ka tsela e sa thabising ge le baahi bana ya Afrika Borwa. Mme ha re ke re tsebe hore na karolo ya rona re le ba feta ka tsela ke efe nakong ya dikotsi le hore ke eng se re lokelang ho se etsa maemong a kotsi. Motsotsong wa jwale ke na le mohlomphehi Kgahliso Senti ya tlo tla re hlabollela taba tsena hantle ka bobatsi, a re bontshe bohlokwa, a re bontshe katleho ebile a ba re di rute hore na ke eng se re lokelang ho se etsa. Kgabane se dumela hle. Dumela ntate Mahloko. Ke a phela o phetse hantle? Ke phetse hantle ntate Mahloko wena? Ke phetse ha monate tjhele le beha leyo. E re ko amohele tshebeletsong ya Lesedi me ke be ko amohele marangrang a tshebeletso ena rona Lesedi FM. Ke bua ka Facebook, Twitter le tse ding tse ngata kgabane eso. Maemo a mantlha a re ka buang ka ona ha re tla ditshebeletsong tsa tshohanyetso ke a feng hlakoreng la lona jwalo ka ba lefapha la tsa mollo? Ntate ke a leboha ntate Mahloko ka potso eno. Maemo a ntlha a rona re leng e leng maikarabelo a rona jwalo ka ditima mollo ke hore ha o hlahile kotsi tseleng ya dipalangwang rona re lo sebedisa mofuta ofe wa disebediswa tse leng hore re pholosa batho ka tsona dikotsing tsohle tsa mebileng. Hobaneng rona re sebedisa metjhini e meholo e leng hore e re thusa hore re ka pholosa batho ho tswa mefuteng yohle ya dipalangwang. Re kenyeleditse dikoloi, re kenyeleditse dibese, re kenyeleditse dilori, re kenyeleditse diterene le tsona difofane. Ka baka la mofuta o wa disebediswa tse re di sebedisang re kgona ho thusa motho e mong le e mong mofuteng ofe kapa ofe wa kotsi e tla beng e bakwe ke kotsi ya mebileng. Motsotsong wa jwale ke na le baiti ba ka bao ke tlo buisana le bona. Ke na le Ntate Mosidi. Ntate Mosidi, tshebetso ya hao mona EMS ke efe? Mona lefapheng la tshebeletso tsa bophelo bo botle EMS ke station manager Benoni call center. Ke boikarabelo ba hore ke bone hore dikholo di a kena ka rona ka mona tshebeletsong ya wamela dikholo le hore di-ambulance di romellwa dikholo tse re di receive-ang ho tswa setjhabeng ka ntle ke le ditleliniking. Ke a leboha ntate. Ntate Motaung, wena mosebetsi wa ho ka kotloloho kofe? Ntate Machokgo le nna ke station manager mo control center ya di-ambulance. Re sebetsa re le lemulwana o etsa re tshebetso e tsamaye smooth ya re dikholo di kene mo control center le hore di-ambulance di dispatchuwe to batho ba letsentseng di-phone ba hlokang tshebeletso tsa rona. Ntate Motaung, e re ditle ke tobe wena ka kotloloho kgabane eso. Tshebeletso ya lona ka kotloloho ke efe jwalo ka moifo o kopaneng kwano? Kore ha ke bua ka tshebeletso ya lona ke bua ka the primary mission ya lona. Rona jwalo ka re mona control center ntate Machokgo re sitsi se amohelang mehala ya batho ba hlokang tshebeletso ya di-ambulance
re na le re capture di-call re botsa batho ba letsetsang ambulance ba hlokang tshebeletso tsa rona dipotso ka botebo ha ona le kotsi ha ba report-a kotsi re kgona ho utlwisisa ke batho ba kae ba lemetseng ba hloka thuso ya mofuta ofeng re kgona re di group re kgona ho tseba re romela ditshebeletso di feng ke tsahalong eo hlokahalang ambulance ho yona. Na o ka re fa mohlomong ka bokgutshwane hore na ke dintlha di feng tsenana tseo le di hlokang ho nna jwalo ka motho ya letsitseng ya bang mohlomong ke hlokometse kotsi mo etsahetseng teng? Re tlo botsa hore kotsi etsahetse kae, ke batho ba bakae ba lemetseng, ka tjhebo ya mahlo fela o bona ka ba lemetse kae mmeleng o shebile fela, ba trapped hore ba tshwasehile kapa ba kgona hore ba tswe ka koloing. Ke tsone ke batho ba baholo kapa ke bana. Ha o ka re fa dintlha tseno re tla kgona re tukisetse hore romele bohle ba tlamehile mo heketsahalong eo. Ha re sheba mefuta ya ditshebeletso tseo lona le nang le tsona kwano ke tsa mofuta ofe mohlomong ha o ka hlaba di qolla ka bongwe? Ntate Mahloko, rona ho rona mona re na le mofuta ona o leng gore re bitsa ka gore ke rescue. Rescue mane re sebedisa ditshebediswa tsena tse kgolo jwalo ka bo di Joseph Life, bo di Kere, bo di Remba hore re ka thusa motho ha a ile hore o amehile kotsing ya tsela. Hape re ntse re na le mofuta e meng ya dikoloi e leng hore yona e re sebedisetsa for ha ona le matlo a weleng kapa marogo, re na le thepa e re e sebedisang mono e leng hore e etseditswe wona mofuta ono wa kotsi e leng hore re ka kgona ho thusa batho ka ona ha ba yotse hodimo ke matlo kapa ke marogo kapa ke di-flat. Ye nngwe hape Ntate Mahloko, le mebileng mona hona le dikotsi tse leng hore di ka etsahala di entswe ke dikoloi tsena tse tsamaisang ke tsa mohlala bo di-petrolo bo di-chemical. Jwale re na le mofuta ono wa koloi o nang le disebediswa tse re ka di sebedisang mono hore re kgone hore re ka thusa batho ba tlabeng ba tshwasehile re sentseng re le malalalaotswe hore re ka kgona le ho thibela kotsi ena hore e ka ya tlhaho kapa ya senya tlhaho. Mohlompheng Senti, ke rata hore re ke re shebe maemo a tshohanyetso ka botebo hlakoreng la dikotsi tsa mebila. Ka morao ba ke fihle moo kotsi e etsahetseng teng, ke mehato efeng eo motho a lokelang ko e nka ha a fihla sebakeng seo? Ntate ke a leboha. Ntho e re ka reng batho ha ba fihla sebakeng sa kotsi moo kotsi e etsahetseng teng e ba ka tlamehang ho etsa e leng ya pele ke ho letsetsa ba ditshebeletso tsa tshohanyetso, e ka ba di-ambulance kapa e ka ba bona ba ditimamollo. Le pele ba ka tshwara motho enwa e leng hore o hlahetswe kotsi ya ka hara koloi, ba letsetse mono pele, and then ka mora mono ntho e ba ka etsang ke ho thusa motho ena ho sheba hore na motho ena na ho na le mo e leng hore o tswa madi teng, hobane ha e le hore o na le mo a tswang madi teng a tswa a le mangata ba ka thibela hore madi ao a ska tswa, hobane ha motho ena a ka tswa madi a mangata a ka etsahala hore a hlokahale ke yona ntho ena ya hore o tswile madi a mangata. Empa ya hore ba hule motho ba montshe a hanelletse eo ntate ha se ya bohlokwa hore ba ka etsa jwalo, hobane ba ka hlaisetsa motho ena a santse a tswile dikotsi, ba etsa hore dikotsi tsa hae ebe di ba kgolo ho feta ka mokgo di le ka teng ha ne kotsi etsahala. A ko re hlalosetse Ntate Senti, ha re bua ka minor accident re bua ka severe collision, re bua ka eng? Phapang ke efeng pakeng tsa kotsi tse pedi? Ntate Mahloko, minor accident kapa dikotsi tsena tse sesanyane ke moo ka fumanang hore dikoloi di thulane kapa koloi e phethohile ya mofuta ofe kapa ofe, ha o fihla mono o fumane hore motho wa teng ha a tshwaseha ka hara koloi, o ntsa kgona ho bua ka nako nngwe, e mong o ntsa kgona hore o jwetsa hore ho bohloko mona ke tswile kotsi mona, ke ena e re e bitsang ka hore ke minor accident. Ha ile jwalo o kgona ho jwetsa hore na ho etsahala eng ho yena. Empa ena e re e bitsang ka hore ke major accident ke mona mo e leng hore batho banana ba e leng hore ba ka hara dikoloi tsena tse hlahetseng ke kotsi, o fumana hore ba tswa madi haholo, ba bang ba bona o fumana hore ba hlokahetse, ba bang ba bona ba makgatheng ane a ho hlokahala, e leng ntho ena e ba e bitsang ka hore ke priority 1 patient, mo e leng hore ba tswile dikotsi tse tshabehang. And ha ile jwalo e batla hore batho bana ba ka thuswa ke batho ba nang le boiphihlelo ho tsena tsa tshohanyetso. A minor accident
o ka e lemoha ho ya ka mohlomong ho kobeha ha koloi e o tla beng o e shebile mo accidenteng. Severe ke koloi o tla fumanang hore e robehile e phethohile e bile le roof ya teng e bothetse. Those are serious accidents mo ile hore ke hona mo re tla be re tlo fumana hona hore re na le dikotsi tse leng hore di tla di le tlokotsi haholo, e leng hona hore ha se re bua le wena o le kotsing o le motho o tla bang o re letseditse ka kwano, re tla be re go fa di-instructions hore o tlhokomele wena hore bophelo ba hao ha bo kotsing hobane koloi e ka nne ya thuka ya tjha, le hona hore ha le ntshe kapa ho tshwara ene mokudi ho sa tlhokahaleng ka hara koloi hobane ka nako engwe le ba di-bystanders tsa rona di na le hona hore di batle ho ntsha bakudi ka hara mahlatsipa ka hara dikoloi, e le hona e le ho tlabelo ba lematsa le ho feta bofellong o fumana e le hore mokudi lehlatsipa le se le tla tsamaya ka wheelchair, lehlatsipa le kreile severe injuries tse leng hore mohlomongwe o ne a sena tsona ka nako eo kotsi neng e dirahala. Jwale se re se tlhokang ho di-bystanders ha ba le ko dikotsing tsa rona after gore ba re bolella hore this is a minor, re batla ho tseba ka botebo hore hobaneng o re ke minor, a o sontse o kgona go bua le mahlatsipa, a mahlatsipa a ka ntle ho koloi a tsamaya na, ba complaina ka di-injuries tse di feng ho bona, then ho rona re tla be re kgona go ka assess gore no minor kapa major up until the first responders le bona ba fihla, hobane even le yona minor accident kapa minor injuries di fetoha ka nako e ntse e tsamaya o fumane di se e le hore di fetohetse ho major injuries ntate. A go re thuse jwalo ka mofeta ka tsela ke bone kotsi ena ya tshosa, boikarabelo ba ka bo ka sehlohong bo ke lokelang ko re ke bonke ke bofeng maemong a jwalo? Ntate ke a leboha mono ya pele ko bitsa ditshebeletso tsa ditimamollo le ditshebeletso tsa di-ambulance ho tla thusa motho enwa, hobaneng ha o sena ho na le batho bana ba nang le yona kwetliso ena ya tsa tshohanyetso e leng first aid. Motho ya jwalo ene o a tseba hore ntho ya pele a tshwantseng a etse ke polokeho ya hae pele, and then ya bobedi e tla ba polokeho ya motho enwa a tlang ho mo thusa ya hore a mo fe ditshebeletso tseno tsa tshohanyetso ka ho mo thusa hore a ska a mo tsamaisa haholo kapa mo tsitsinya haholo mo a tswang madi teng ebe o tla fasella ka bandage kapa ka lelapi le leng le leng la ka le fumanang mono ho thibela hore motho ena a ska tswa madi ya mangata e leng hore ka qeteletsa a felletse ke bophelo. Ho bohlokwa ha kae ho motho ho ka tseba haholwanyane ka ditshebeletso tsa tshohanyetso? Ho bohlokwa haholo ntate, batho ba nang le tsebo enana ba kgona ho thusa batho ba bangata dikotsing le pele ba ditimamollo kapa ba di-ambulance ba fihla sebakeng seo. Ke ntlha ya bohlokwa ebile re kgothaletsa batho hore ba ithute ka tsena tsa first aid hobaneng e thusa nako nngwe ka fumana hore kotsi e etsahetse dikilometara tse 100 tseleng e kgolo tsena tsa naha, o fumana hore ho hole hore ditimamollo kapa ba di-ambulance ba ka fihla sebakeng seo ka nako e kgutshwanyane ho ya ka hore na e etsahetse kae. Jwale ha re na le batho ba nang le kwetliso ena ya tsa first aid kapa tsena tsa tshohanyetso, ba ka kgona hore ba ka thusa motho eno ha ba santsaneng ba emetse hore ditshebeletso tsena tsa tshohanyetso di tle di fihle moo. Ka mantswe a mang batho ba bangata maphelo a bona a ka bolokeha ke yona ntho eno ya hore motho tla ba ana le kwetliso eno ya ho thusa ka tsa tshebeletso tsa pele ho fihla mono mo kotsi e etsahetseng teng. Jwalo ka ba ditshebeletso tsa mollo ke diphephetso difeng tseo hangata le atisang ho kopana le tsona mebileng ya naha ya rona ya Afrika Borwa dikotsing tse etsahetseng? O ka fumana ntate ntho ya pele re fumanang mono batho bana ba tlang ba tlo shebella o fumana hore ba tletse mono ha ona le sebaka se leng hore re kgona ho emisa dikoloi tsa rona hangata mileng e meholo kapa ditrateng mona ho etsahetse kotsi. Batho bana o fumane ba dikoloi tsa bona di eme mo dikoloi tsa ditimamollo kapa tsa di-ambulance di tshwanetseng ho tlo ema teng, o fumana hore ba kwetse sebaka jwale ha re kgone ho ema, ha re kgone ho feta, ba bang ba bona ba emisitse dikoloi mo rona re tshwanetse re tlo ema teng re kgone ho fana ka thuso ya tshohanyetso ho motho eno a hlahetseng ke kotsi. Le ba tlabeng ba tswile ba eme ka maoto mono ba kene sebakeng sena mo e leng hore rona re tshwanetse re sebetse teng. Jwale re etsa boipiletso hore batho ba rona ha ona le kotsi e jwalo fanang ka sebaka
hore dikoloi tsa ditimamollo kapa tsa tshohanyetso di tle di kgone ho ema hantle le hore ba tle ba kgone ho fihlela ho motho enwa ya tswileng kotsi kapa batho ba tswileng kotsi le ho fana ka tshebeletso tse ba tlisitseng mono ho thusa maphelo a batho bao. Ha re ke re bue ka dikgokahanyo pakeng tsa lona ba ditshebeletso tsa mollo mmoho le setjhaba ka kakaretso, na dipuisano dikgokahanyo ke tse jwang morena ka ha mohlomong ha o ka re hlalosetsa tsona? Ntate Mahloko tsona di ntle haholo hobaneng ba tseba ebile ba elellwa hore batho bana ba tlileng sebakeng sena ke batho ba ileng hore ba tlo fana ka ditshebeletso tse leng tlo thusa maphelo a batho bana ba hlahetsweng ke kotsi, ebile hangata ba utlwisisa, boholo ba bona ba utlwisisa la ha re ba kopa hore re kopa le re sutheleng hanyanyana re tle re sebetse mona ho pholosa bophelo ba batho bana ba hlahetsweng ke kotsi. E re ke botse jwale ke tla lefapheng la rona la thuto ka kakaretso, na le lefapha le ekeleng ke matsapa a ho ruta setjhaba ka ditshebeletso tsa lona le hore na ke eng seo ba lokelang ke ho se etsa nakong eo ho nang le kotsi mebileng? Ke a leboha Ntate Mahloko, ebile ka lehlohonolo nna ke hona lefapheng lena la kwetliso le ho ruta batho le setjhaba ka tsona tsena tsa dikotsi le hore na re lebelletse eng ho tswa ho setjhaba ha re fihla maemong a jwalo. Re ya ba ruta haholo ebile re fane le ka dinomoro tsa rona tsa tshohanyetso hore batho ba itlwaetse le ho tseba hore dinomoro tsena ke tsona tse ba tshwantseng ba di letsetse le hore na ha kotsi e hlahile ke eng se ba tlamehileng ho se etsa, ke eng se ba sa tlamehang ho se etsa hore re tle re kgone ho boloka maphelo a batho bana ba hlahetseng ke kotsi. Mohe le wena momamedi ke sona sebaka kapa setsi sa rona seo re amohelang mehala ya rona ya di-ambulance mo re tlabeng re amohela mehala ka ho kena re capture ebile re romela mo e tlamehileng ho romelwa teng hona hore re tla re tsebe o ka ho romela ambulance sebakeng seo tlabeng o le ho sona. Ha jana sebaka ke na le mme Modiehi Makgele mona e leng e mong wa rona wa batho bao e leng bona ba ikarabellang ka ho nka mehala e tswang setjhabeng e tswang dipetlele le ditleliniking tsa rona ho ya ka bophara ba province. Mme Modiehi Makgele mona ke o mongwe wa basebetsi mmoho jwale ka ha le ba bona mona ya tlabeng a nka call e le hona a e capture, re mo bitsa jwalo hore ke call taker. Ke ena tla ba re capturela call, ha fetsa go capture call mo computereng mona mme Modiehi Makgele o tla be a e romela electronically tlhakore le kankane e le lona la di-dispatchers. Dispatchers tsa rona ke bona ba ileng hore re romela, ke bona ba re thusetsang ka ho romela di-ambulance ho lona le setjhaba kae kapa kae mo le tla be le teng provinceng ya rona ya Freistata. Balitsi wa rona ba lahleha hangata bana na re ba founetse mona control setsing sa mehala ke rona ba tlotlang ho bona. Ha ba founetse kwano rona re tlo romela di-ambulance ha di tlohe mona setsing sa mehala di tloha kwana mo di emang teng. Ha e le re hlokala maponesa tla romela maponesa, a hlokala di balala sephetephete re tla ba romela. E ba hona le batho ba tshwasehileng re tla romela bane ba ditimamollo ba tlo tshwasolla ba tshwasehileng. Ha ile hantle setsi sena seo re buang ka sona ga ba ditse so ke bua le Ntate Mosidi. Setsi sena seo re buang ka sona ke se buang fela ka ditshebeletso tsa tshohanyetso re ipapisitse le sepetlele kapa le seponesa le sona se ka letsetswa setsing se sa lona? Setsing sena sa rona re amohela mehala hohle. Ba bangwe ba batla di-ambulance, ba bangwe ba batla seponesa, ba bangwe ba batla ditimamolelo e leng tsona fire services, ba bangwe ebile ba latlhehile ba se ba re batla le bo Telkom jwalo le jwalo. Empane ha o fihlile mahaleng wa hao re leka ka bo tsohle ba rona hore re o ke re o thuse re o romelle lefapha le o tshwanetseng le o le batlang ka ntle le la bo Telkom. Ha ile seponesa, ha ile fire, ha ile rescue le traffic, re tla leka ka bo tsohle hore o romelle ba go ba tlhokang sebakeng seo leng ho sona. Ha re fihla maemong a kotsi ke ntho ya pele eo motho a lokelang ke ho etsa, mme ka morao ho ntlha ya pele ya bobedi ke efe? Ya pele ba tlameileng ho etsa Ntate Mahloko ke ya hore ba letsetse ditshebeletso tsa tshohanyetso hobaneng ke tsona tse hlokahalang ho tlang ka motho ena, ho thusa motho ena le ho mo nka sebakeng sa kotsi mo isa sepetlele. Ya bobedi ke ho sheba hore na motho ena ha hona ona mo kotsi e etsahetseng teng ha hona ntho e nngwe e tla hlahisetsang yena motho enwa a tlabeng a leka ho thusa motho ena a hlahetseng ke kotsi e ka mo hlahisetsang kotsi hore le yena a iphumane se le lehlatsipa kotsing ena. Ya boraro e be le hona he a ka shebang hore na motho enwa na a ka kgona ho mo thusa ka eng le ho fana ka dintlha
ho bana ba tshwanyetse ba ntseng batla hore ke bona motho ena hona jwale tjena e ka re o robeile loto kapa ke bona motho ena e ka re jwale ha a sa hema o na ntse a hema a bua le nna ke fihla sebakeng sa kotsi empa jwale ha a sa kgona ho bua ke dintho tsa bohlokwa tse santse ba fane ka tsona hore batho bana ha ba ntse batla ba itukisa ba tseba hore jwale maemo ane a pele a se a fetohile ho ya bobeng kapa maemo a ntse a le jwalo na ba itukisetse hore na ba tlo kopana leng ha ba fihla mono sebakeng sa kotsi. Le lefapha lena la rona la bophelo bo botle na le na le diprogram tse ikgethang moo le rutang setjhaba ka ntle ka ditshebeletso tsa tshohanyetso? Re na le tsona mohlomphehi re le lefapha la bophelo bo botle re tshwarahane le College of Johannesburg which is CUT, re tshwarahane le EMS College mo re fanang ka kwetliso mo ya first aid setjhabeng, mme ebile re na le di-community outreach programs. Mo di-community outreach programs re na le hona hore re demonstrate-ele setjhaba hore motho ka ana le lefu la pelo o hloka ho etsa CPR ke metjha efeng o tlamehileng o e latele ho etsa CPR. Hodimo ha hore re demonstrate-ele setjhaba mo di-community outreach programs, we also give them the chance to can feel ho ka tshwara popinyana e re trainang ka yona ya CPR, ho ventilate ile ho kona ho fana ka moya patienting le hona ho fa di-compressions mo patienting ya rona. Di-community outreach programs tsa rona di re di tshwara province ka bophara di-districting tse 5 ntate. Ho bohlokwa ha kae hore re be le kwetliso ya mofuta o tshwana le ntate Msidi? Kotsi ya mofuta ona kwetliso ya mofuta ona e bohlokwa haholo hobane dikotsi haholo ha di etsahale starting fela, di etsahala le ka malapeng. Bana ba tjheswa ke metsi, batho ba wa diphateng, batho ba lematsiwa ke ba keneledi ka matlong. Jwale ha ona le first aid sene e bile ona le first aid box ka tlong, ho bohlokwa haholo hobane hore you are the first responder before EMS e ka fihla lefapheng kapa ntlong ha hao. You are the most important person, you are the link ya rona le EMS hore motho yeo o batlang hore re pholose bophelo ba hae le wena o tlo no kalelle ka instruction o tla beng o e fiwa ho tswa ka mona sitsing sa di call tsa rona e leng call center. Re rupelletse hona hore re ho bolelle hore dira tjena le tjena le tjena. In the meantime re ntse re go batlela ambulance e haufi le lefelo lo leng ho lona kapa yona response vehicle le sona seponisa ntate. Jwalo ka ha ntse re fa thuto ena ya mahala tshebeletsong ena ya Lesedi FM lenanong lena la rona la tlhakisetso, ke batla hore re ke re fe momamedi tlhahiso leseding ka bohlokwa ba fire extinguisher ka ga makoloi ya rona na ya hlokahala. Ke a leboha ntate Mahloko, ebile ena ke e nngwe ya dithuto tse reng ha ke tswetse ka ntle ho lo ruta setjhaba ke ba jwetsa ka yona hore e bohlokwa haholo. Fire extinguisher e bohlokwa bona bo e leng hore batho ha ba ka elellwa hore bohlokwa ba teng e mong le e mong ke kgola hore le ho dumela hore a ka ba le yona ka hara koloi. Hobane fire extinguisher ena ntate Mahloko e thusa wena monga koloi, ebe e thuse le batho ba bang tseleng ha o ka kopana le kotsi o fumana re koloi ya hao ya tjha o kgona ho tima koloi ya hao le pele ditima bollo di fihla. Ha o ka kopana le sebaka se leng hore hona le kotsi ho sona ya mmileng, o kgona ho sebedisa yona extinguisher ena ya hao ho tima mollo wa koloi tseo tse tlabeng hore di tlabe di ho pholosa maphelo a bona ba tlabeng ba tshwasile dikotsing tsena. Jwale e bohlokwa haholo ntate Mahloko, ke kgothaletsa hore motho e mong le e mong a nang le koloi a be le extinguisher ka koloi. Ke dintlha dife mohlomong tseo re ka nahanang ka tsona hore le tsona di kenyeletswe ka hare ho sepalangwang bakeng sa kotsi efe kapa efe e ka hlahang mmileng? Ntate Mahloko, ya bohlokwa haholo ke ntho ena e re e bitsang ka hore ke first aid kit. Ka hara first aid kit ka mona ena le di-bandage, ena le ntho tsena tsohle tseo motho a ka di sebedisang hore ha ona le kotsi a ka pholosa bophelo ba batho ba tsamayang le bona, ebile a ka pholosa le batho ba kopanang le bona ba e leng hore ba hlahetswe ke kotsi mebileng mono. Ka mantswe a mang, ha ene le hore koloi e hlahetswe ke kotsi be phethile hona le batho ba bahlano ba e leng hore ba tswile kotsi ka mono, ha ona le first aid o tlo kgona ho pholosa maphelo a batho bana mohlomong ba le bahlano jwalo ka ho stopa bo bleeding, ka ho fana ka thuso ya pele o sebedisa yona first aid kit ena ya hao e ka koloi. Ka mantswe a mang e bohlokwa bakeng sa hao
le bohlokwa le bakeng ba sa public kapa batho ba tlabeng ba hlahetswe ke kotsi le ha e se batho bao ba tsebang o ele mofiti ka tsela fela o kopana le kotsi e etsaetseng tseleng. Mohlomong ho thusa le momamedi wa tshebeletso ya Lesedi ka dintlha tse amanang le tshebeletso tsa tshohanyetso ke eng seo motho a lokelang go ithuta sona ka kakaretso ha re tla boemong ba fire department? Ntate Mahloko ke yona ene ya hore batho ba tshwanetse ba tsebe hore ditimamollo mane bona ba ikarabella mefuteng yohle ena ya dikotsi hobaneng ha re etse fela mefuta o itseng wa tshohanyetso kapa mo re thusang batho re thusa batho ka kakaretso jwalo ka ha kgwedi ena e le ya dipalangwang ha o na le kotsi ya mofuta ofe kapa ofe wa dipalangwang department tsa rona tsa ditimamollo di teng moo le ha re thakgola kgwedi ena ka nako ena ya matsatsi a phomolo a bo Christmas a bo Paseka ditimamollo ke hlola ke bona ke nana le batho ba bangata ba tseba ba teng moo hobaneng mosebetsi o ba o etsang moo le maikarabelo a ngata a bona ke a maholo a kenyeleditseng mefuta yohle ya dipalangwang ho thusa batho hore na o hlahile mofuta ofe kapa ofe wa dipalangwang re teng mono ke koloi tse nyane ke dilori ke dibese ke diterene ke difofane re ntse re le teng moo re ntse re kgona ho fana ka thuso ho batho ba tlabeng hore ba tla ba tshwasehile kapa ba ifumanang hore ba ka hara maemo ao a dikotsi. Re ke re tlo tseba hahulwanyane ka ditshebeletso tsena tsa tshohanyetso tseo re di fuwang ke ba EMS hobane ka nako tsohle ba dula ba tlola matjato a masesane bakeng sa ho fana ka tshebeletso tsena tse kgethehileng. Ntumelle motsotsong wa jwale ke buisane le mokganni wa koloi ena ebile a re hlalosetse ka bobatsi hore na o sebetsa jwang ka tsa hae tsa tshebetso. Motsotsong wa jwale ke tlo buisana le mokganni le yena moqhobi wa koloi ena ya bakudi. Mohlomphehi dumela. Dumela ntate Mahloko. Le kae? Hantle le kae? Re teng kgabaneso. Go ka re bulela re ke re bone sepalangwang sena ka hare. Nna ke emergency care officer, advanced life support. Re na le di-level mosebetsing ke basic, intermediate le advanced. So nna ke ho advanced level. Jwale le dikoloi tsa rona di tsamaya fela jwalo di tsama ka di-level ona le basic level, intermediate le advanced. Advanced ke ha le etsa eng ka mosebetsi wa lona? Advanced level ntate Mahloko re ha re late fela bakudi kapa batho ba tla ba tswile kotsi tseleng re khona le ho ba fa meriana e meng e itseng e leng hore ha re fitla sepatala se re fokoleditse dingaka le baoki mosebetsi motho a tswile kotsi a thutswe ke koloi a robeile re na le meriana ya dipain e re fanang ka yona hore ntho e feng kapa e feng e re tlo e etsa ho thibela hore a ska le mala ho feta re mo fe moriana wa pain and then ka nako nngwe ha re sebetsa a ska ba re utlwa le hore ntse re mo tshwara or ntse re mo kenya ntho tse tlo mo thibela hore a ska le mala ho feta. Jwalo ka ha o itse o teng lefapheng la thuto le la kwetliso kwano na o nahana hore setjhaba sa rona se na le tsebo e lekaneng bakeng sa tse tsohle tseo re ntseng re bua ka tsona tse amanang le maemo a tshohanyetso? Ntate Mahloko batho ba bangata ba se bana le tsebo eno ya hore keng e ba tlamelang ho etsa ha rena le maemo a tshohanyetso empa ho ntse ho na le ba bang ba e leng hore ha ba soka ba utlwisisa hantle. Jwale ke ka hore reng ha re ntse re tswela ka ntle re ntse re fana ka thuto re ntse re ba fa yona thuto ena ya hore re ba hopotse ka nako nngwe motho e mong wa leba o fumane hore ha lebetse jwala ha sa tseba hore hana ha o thile ha o hlahile ntho e tjena na ke eng se ka se tlamehileng ho se etsa ke eng se ka sa tlamehang ho se etsa. Jwale re fane ka yona thuto ya ha ntse re tswa re ntse re ba hopotsa hobane ha se hangwe fela motho a ka utlwisisang teng ba bang ba hloka hore o nonno ya thasiselletse ka makgetlo a fetang bongwe hore ba tla ba kgone ho utlwisisa le ho tsamaisa dintho tsena le ho etsa ntho tse lokileng ha ona le kotsi tsa mmileng. Na hona le mananeo a ikgethang ao le a arolelanang le setjhaba malebana le dikwetliso thuto ka kakaretso malebana le tshebediso e ntle ya ditshebeletso tsa tshohanyetso? Ntate no yona e teng ntate Mahloko
re a tswa mane re kopane le setjhaba re fane ka thuto setjhabeng re a tswa mane re kopane le setjhaba mona mo ba sebeletsang teng re a tswa mona re lo fana ka thuto re fana le ka kwetliso re ntse re fana ka kwetliso ena e leng hore e shebane le mo ba sebetsang teng re ntse re fana le ka kwetliso ena e akaretsang setjhaba kaofela le dikolong re aya le dikerekeng re aya re ntse re fana ka yona thuto ena e leng hore re a tseba hore ha re fane ka yona e tlo kgona go pholosa maphelo a batho ba bangata ka mona ka rona ya rona ya Afrika Borwa. O so ile wa qotsa hore hangata ka nako tsena tsa matsatsi a phomolo ke hona mo dikotsi di etsahalang. Kwetliso le fanang ka yona le fana ka yona neng na le fana ka kwetliso matsatsing a 365 days kapa le fana fela nakong eo le hopolang hore ke nako ya dikotsi? Ntate Mahloko re fana ka yona nako tsohle ha rena ntho ena e re reng ke letsatsi lena fela le re le beileng selemong le le leng le re tla fanang ka kwetliso ka yona hobane ha ile jwalo ha ena bohlokwa ba hore ka fana ka ha ena di tholwana tse ka re fang tsona tse leng hore di re bontsha hore ntho ena re faneng ka yona ya sebetsa ha re etsa hangwe fela ka selemo jale re dula re etsa selemo sena of pota re fana ka thuto ena hobane re a tseba hore ha re dula ntse re fana ka yona e tla kgona hore e dule ka hare dikelello tsa batho ba e phele ba tle ba kgone hore ba thuse maphelo a batho ba bangata ka yona. Hodimo ha mosebetsi o motle o re dirwang ke bomme le bontate bana ba bophelo bo botle e leng bona ba ditshebeletso tsa di-ambulance re na le phepetso e leng yona a challenge re na le ntho eo ka sekgwa re betsa re re ke di-hoax calls. Di-hoax calls tsena di etsa mosebetsi wa rona o be boima seholo ha dikolo di qeta ho tswa ka bo 2:30 in the afternoon bana ba bapalla di-cell phone no le ho founela kwano ba bua le di-call takers tsa rona ntho eo e etsa hore call ya emergency e neng e tlamehile e be e kene e disturbiwa kapa e blockilwe ke this hoax call ya ngwana ya tlabeng a bapalla mo cell phone re kwela ho lona le setjhaba batswadi hlokomelang hore bana kwa lapeng ba dira eng ka di-phone mohlomongwe le hona le hore le nne le app e kgonang go monitora gore bana ba seke ba kena ditshebeletsong di tshwana le tsa di-ambulance le tsa seponesa kapa tsona tsa fire ntho tseo di re sitisa go ka etsa mosebetsi wa rona empane e bohloko le ho feta gore ntho ena ha e etswe fela le ke bana hobane bana ba bangwe ba rona ba ithuta ho rona batswadi le bontate le bomme ba bangwe ba founa mona bosigo ba founa le mosehare especially jwale ka hara ko dizembeng e le hore batho ba tlabe ba kwetse difemeng ba kwetse dikolong ba le mo hae mohlomo ba tswa ke bodutu re kopa tswetswe le setjhaba kgaotsang ho etsa ntho eo hobane motho ya hlokang ambulance ya hlokang fire ya hlokang thuso ya seponesa kapa ya traffic o siteha ho ka kena thusong tseo tsa di batlang ka ntlha ya lona ha le bapala ka mehala ka nako eo le sa tshwannang hore le ka be le etsa ntho eo ho hang re le ba di ambulance re le ba tshohanyetso re tshwela ka madi. Mamedi motle le wena mmuhi mo lapeng re fitla pheletsong ya taba tsa rona kwano Mangaung Fire and Rescue mme ke tlo qetela taba tsa ka le mohlomphehi Senti ntate Senti dintlha tsa bohlokwa tseo Mamedi a ka di tsebang ha re tla ntlheng ya emergency services ke dife? Ntate Mahloko re a leba ka monyetla re fileng ona o tla tsebisa ba mamedi le babuhi ba rona ka hore na ba ka itshireletsa jwang nakong eo dikotsi di leng teng hangata bile tsa mmileng e nngwe ya dintho tse ka fanang ka tsona le ho tsebisa ba mamedi ba rona ko hore re bone batswadi ba bangata ha ba palamisa bana ka dikoloing haholo bana ba banyanyana ba ba beya ka setulong se ka pele and ha se ntho e re kgothaletsang rona re le ba Mangaung Fire and Rescue Services hobane ha kotsi hlaha ngwana a dutse ka setulong se ka pele ngwana o lemala haholo kapa ho ka etsahala le hore ngwana a hlokahale ka baka la hobane impact kapa nako eo koloi di thulanang ka yona o ka fumana hore ngwana la ha o re mo fasitse ka lebanta empa ile ngwana di lemong tse tlase mohlala ngwana di lemo di 3 o ya lemong tse 10 ha a dutse ka setulong se ka pele le lebanta lena la tshwanyetso le kgone le hore le ka mo fasa kapa la mo pholosa bana le leholo ho yena jale ke ka hore kgothaletsang hore bana ba banyanyana motswadi ha a tsamaya le ngwana mmileng kapa a tloa hae kapa ya toropo la ise leeto le le telele a nke ngwana a mo beye ka morao bana ba banyanyana ba ba bitsang ka hore ke masia bana le ditulo tsena tse batswadi ba ba rekelang tsona tsa pholoso tse ba ba beyang ka hara tsona mara re bone batswadi ba bang ba ba beya ka pele ka hona ka hara setulong sena mme motswadi a ba seng ka shebisa morao ana ro tsheleditse ngwana bakeng sa ebeke
ga o ka etsagala gore e tswe empa le ka yona tsela eo ngwana bophelo ba hae bo ntse bo le tsietsing gobaneng ga ebeke eno e thunya dikoloi di thulana e betsa setulo sena mo e leng gore ka lematsa kapa ya bolaya ngwana jale re kgothaletse batswadi gore bana re ba beya ka setulong se ka morago go fitlhela ba fitlha dilemong tsane tse e leng gore lebanta lena la pholoso le leng gore le ka pele le ka kgona go mo fasa mme la mo pholosa go ka ba le kotsi efe kapa efe ya tsela ke a leboa ntate Mahlong ke lebile menane Kgabaneso hle ke lebetse nako ya hao re a leboa ntate wa ka le rona re le Mangaung Fire and Rescue Services re ipolokeng ditseleng mona mo re tsamayang teng mme nomoro ya rona e nka ka fanang ka yona ya ditimamollo ke ena ya 051 409 9600 ke a ipheta ke 051 409 9600 kotsi efe kapa efe ba ka letsetsa nomorong eo ke lebohile ntate wa Kgotso Kgabaneso ya leboha